Gradski odbor Nove Srbije u Čačku zadovoljan je onim što je stranka u godini na izmaku uspela da učini, rekao je danas na godišnjoj konferenciji za novinare portparol Gradskog odbora Nove Srbije Milan Draškić. Stranka je u ovoj godini uspešno okončala političku bitku na dva fronta s ciljem da sa svojim koalicionim partnerima pokuša da promeni vlast na republičkom nivou, kao i da na lokalnim izborima sačuva oreol nepobedivosti u našem gradu, istakao je Draškić i dodao. Nova Srbija je uspela da dobije utakmicu na oba koloseka, pa smo se posle 4 godine provedene u opozicionim poslaničkim klupama trijumfalno vratili u izvršnu vlast na republičkom nivou, gde je naš predsjednik stranke, gospodin Velimir Ilić, ponovo postao ministar u vladi Republike Srbije, ovoga puta za urbanizam i građevinu, a na lokalnim izborima je koalicija Nova Srbija, Demokratska stranka Srbije, uspela da osvoji poverenje najvećeg broja naših građana i odnese novu izbornu pobedu. Posle dugo vremena Čačak ima vlast kompatibilnu sa republičkom, konstatovao je Draškić i napomenuo da je lokalno rukovodstvo našeg grada prema mišljenju građana i privrednika u potpunosti opravdalo očekivanja birača, uz, kako je rekao, maksimalnu štedljivost, racionalno trošenje sredstava i odgovornost na svakom nivou. Od samog konstituisanja novog skupštinskog saziva, gradonačelnik je, kao kapitan ekipe, nametnuo izuzetno žestok ritam rada, propraćen visokom disciplinom i pri tome ne štedi ni sebe ni svoje saradnike. Stranka zbog toga od svakog svog člana koji je dobio priliku da bude nosilac odgovornih političkih ili drugih javnih funkcija sa punim pravom očekuje maksimalnu posvećenost radu i svojim obavezama uz pravljenje odličnih rezultata, jer samo na taj način možemo opravdati očekivanja naših građana i ispunjavati svoja predizborna obećanja. Na današnjoj konferenciji za novinare Nova Srbija je promovisala novog generalnog menadžera Vladicu Gavrilovića, koji je ujedno i potpredsednik stranke. Govoreći o ciljevima i aktivnostima u narednom periodu, Gavrilović je istakao da nas očekuje još jedna teška godina, ali da Nova Srbija ne želi da pobegne od te realnosti i da je zato preuzela vršenje vlasti kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. Čestitajući nastupajuće praznike, Gavrilović je pozvao političku, privrednu, intelektualnu i sportsku elitu Čačka da se ujedini i doprinese prosperitetu našeg grada. Cilj naših aktivnosti u budućem periodu je oporavak posrnule privrede i u narednoj godini želimo da stvorimo ambijent u kojem će se smanjiti stopa nezaposlenosti. Nastavljamo tamo gde smo stali i nadamo se da ćemo za 38 meseci imati autoput koji će nas povezati sa Beogradom i koji će u velikoj meri dosta značiti za naš grad. Predsjednik Velimir Ilić je također svojim autoritetom uspeo da večiti san o zatvorenom bazenu postane realnost u našem gradu. Kruna dosadašnjeg šestomesečnog rada novog gradskog rukovodstva, kako su istakli u Gradskom odboru Nove Srbije, biće usvajanje budžeta za 2013. godinu u Skupštini grada na sutrašnjoj sednici, gde će odbornička grupa Nova Srbija, Demokratska stranka Srbije dati punu podršku usvajanju ovog dokumenta.